Hallelujah. Amen. Amen. Manje ke siyabonga abazali uNkulunkulu usizile. Waphindeka wasihlanganisa. Yokulula ukuthi nive ukuthi hayi umbwa kasekho. Ngoba uNkulunkulu emuhle asenza lo musi sibona nini. Amen. Amen phela. Amen. Ukuthi nive ukuthi hayi sekashumayela kulo kwisilumba wehlake ekhaya athi funela. Amen phela. Kodwa ngamusa sasho namhlanje uJesu sasenkosi. Amen. Sasemnandi futhi ukuba la ekhaya. Amen. Uthi nisekalambi la ekhaya sasho ukuthi phela kuyahlupha ukulamba ngoba wabehluphiza yonke into. Amen. Inkinga ulambile. Amen. Kodwa mina ngisahlutha la ekhaya. Amen. Amen phela. Amen. Sahlutha vele embashaya la ekhaya. Amen. Ngoba manje ngilamba imliba ngizwa kahle. Hallelujah. Amen. Sasemnandi la ekhaya. Sazwele kumnandi. Bokhona abazalwane. Amen. 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 Bathi isolo sikhulume ngendaba yokuphenduka. Ebebengekho isolo. Sikhulume ngendaba yokuphenduka. Yeah. Amen. Amen. Indaba yokuphenduka leyo inkinga vele. So sikhulume ngayo izolo iBhayibheli ke. Masingaphenduki uNkulunkulu hleze sife. Basokuthi ukuze singafi funeka siphendukeni. Amen. Amen. Ayikho ke into yokuphenduka kuyo izona. Amen. Amen. Siyamangala nje uma bekwata abanye lapha phakathi kwethu makhulunywa ngezona. Simangala kodwa kulo mhlaba onakeleka ngabantu bangabakhona yini abonkulunkulu. Amen phela mabona. Amen. Ngoba uvula amehlo isono, uyaphefumula isono, uvulela iTV, bonakele. Wazathi ufunda nephepha, uvula iphepha, usathi unomdla walo, ubona isidudla sihleli nje siganyile sinankinga. Uyabona ukuthi cha emhlabeni kuNkulunkulu. Uthi umamela iRadio uthi hayi ngcono ngiyekele lephepha ke lale TV, umamela iRadio. Ize kamnandi, ize kamnandi uthi papa ithi walahla. Uthi kanti kahle uzawuhlala phi kanti? Yeah. Uyabona umhlaba onakele yabona. Amen. So besilaba zona sizokhumbuza ukuthi yazi endleleni. Ungenzakala sibe nenjwayelo sigcine sekunento esiziphethe sihamba. Kanti uNkulunkulu wethu yena usifune esizulwini. Amen. Amen phela mama. Amen. Usifune ekhaya abazalwane. Ethi iBhayibheli bonke abaphathi igama lenkosi abadede kuso sonke isono. Amen. Abaphathi igama Lenkosi. badede kuso sonke isono. Yes. Uyabona ukuthi inkinga ngayikhetha ukuthi esincane esikhulu. Yena kwinto engathi isono sidede. Wasiphathi igama lenkosi. Manje siyabonga abazalwane. Namhlanje ke wenze kahle lokufike namhlanje. Siyaqhubeka nendaba yethu. Sanibonani phela babona. Amen. Silaba bazalwane hayi ukuthi mhlawumbe singcono ne okanye sila kuthi lo mfundisi ufunda wathi wosa uzalo thatha team yakho la thatha bathathu zani ibandla seliphansi hayi cha kushongo njalo cha nada sifonaka sathi ifundisi manje sithi yakokotha sicela cha senza kanjalo ngoba ukhona sithumela phakathi kwethu. Amen. Amen. Amabanga nemvuselelo ayifani ezinye zemvuselelo. Ungaqale wenza iphutha ujwayele imvuselelo. Ungenzakala wajwayela imvuselelo uphume walamnyango sikungcwala. Wazizokwenza izindaba zakho ufaka uyazilungisa wakujwayele imvuselelo yabona. Kodwa manje ngathi umunye nomunye umkhondo wakhe ungaphapha. Athi inkosi nisize ngiyasala. Amen phela. Amen. Sike sathinta kancane izolo ngendaba zabantu ngo1976 bela ibandla. Sathi 1976 wakho ungahle usale yesogwe. Yes. Nalaba kudala sidla. Lalela chorus lab uzophapha amale phansi. Bona lafuneka abantwana bakaNkulunkulu bazohlala bephenduka njalo. Amen. Siyazwana makhola. Amen. Zalwana ungazirobhi ni. Lesiphiwa naso usiphiwe for sure lokusebenza la ekhaya. Ayikuthi uzongena ezulwini ngaloko. Nami njengoba ngimela phambi kwenu. Ayikuthi sengingenile ezulwini ngiphelele.
kodwa kunyala fanele idlule khona ukuze ngifike ekhaya ngamanye amagama isiphiwo sethu lezi sikade ezulwini so ke ungarota isiphiwo sakho isiphiwo simeze umuntu abe yoboni woni kodwa ikhona indlela umuntu abe egcwele phambi kaNkulunkulu nendlela ayifuna uNkulunkulu siyazwana makhona amen ungaqala uzirobhe nje ungaqala uzirobhe usikhapha usikhohlise manje asifundeni ivesi ke namhlanje amen phela makholo amen yasikhulume ngani namhlanje ngenhlambuluko nhlambuluko ne sikhulumeni ngani nhlambuluko besibanga ukuphenduka isona ake sikhulumeni ngenhlambuluko namhlanje ziningi izono zabantwana babantu bahleli nazo lapha phansi abantu ziningi sanibonani phela ebitheka kusekhaya la amen phela makhona mose siyazi ukuthi le mvuselelo yethu ne ishilo izono zathi asiziyekele edakwa lapha ne aziyeke ziganye lapha le dakwa lezi eziziyeke ziganye kanje sizosihlupha lokuthi ashalazo nale ngwahle sidayisini siziyeke nesona nalaba abatshatisana laba phansi komaphayi wenze ama-apollo nabo bobhova lapha sayeke nesona liyezithuba lapha siyazwana phela makhona ngoba umlanda phansi kwe-apollo lapho into akenze emvuselweni aphume ekhomba ngomneswethu kanti uje nawe ube yinkinga yabona yeza la ekhaya le bazifuna thina siyazwana phela makhona sifuna abantu thina waqala uthi awubekele ibhara phansi kubuye semvuselweni uzazibakela ikwembe ngoza bakaphuma la uzwela amehlo kusifihla ngoba phela basekhaya sikhuluma nje makunesivakashi ngoba siyazi ekhaya kunesivakashi into zasekhaya siyaziquma ngithi siyazi ukuthi nesivakashi nasivama ukukwenkwana la ekhaya isivakashi wona basiswathu sikhona ukhahlela kahle siyazwana ne sikhona izinto esizithethe sinesivakashi lapha kwambiwa kodwa wandlula nje sesiyaqala siyadabuka siyabhoboka so nathi ke singabikhele sinake ne masambeni ke basisibeliso sakhe masibela bencwadini kaJohana umpostolo chapter 3 uverse 3 sikhulume ngenhlambuluko ne ziningi izono zabantwana babantu abanye sebenomoya vele nje ukuphumana ukusitshela ukuthi yibo abanye sebengenwe vele ngumoya wokubusa amen phela makhona amen laba bantu abafuna ukuzwe ngabo ukuzwe omunye umuntu nje ufuna ukuzwe ngaye lo muntu yena akasagodwa yena akakhuzwa nje abantu bafuna ngamakhosi sanibonani phela amen bafuna ngamakhosi abanye manje fanele siphenduke manje singabi ngamakhosi singabi ngabantu abanamahlombe sanibonani laba ngaphandle abantu banamalungelo nabo banamalungelo lengaphandle ukuba uthi 50 athi 50 makabe zami siphalish uthi ngicela ukufry fish makabe angakuthatha vuma ufry fish ubeka ipapa lapha athi uzasibonela lokuyigame yakho ufry fish so lo moya ungaba khona la ngaphakathi kwethu lapha ngathi kwethu nje laba ngaphandle ukuthi abantwana abashayo bamo bashaya bathi aba-abuse manje uNkulunkulu uthi abashayo lo moya ungaba khona lapha phakathi kwethu amen phela makhona amen ungaba manje ngenxa konakala manje la ngaphakathi kwethu ngenxa abantu asebonakele bayakhona ufaka ezinye izifundiso zabo ungaba manje ibandla kaJesu balenza ama-peace babodwa bathi no ama-teenage funeka bayigqoke agqoke njengama-teenage sanibonani phela amen bathi ama-teenage la obayigqoka funeka agqoke njengama-teenage sanibonani baba bancane besofuna ivesi kuyahlambuluka manje kuyahlambulula ngithi imalasisi manje funeka abonakala ukuthi usisi imalasisi babona bambona ukuthi usisi funeka agqoke so yabona babuyiteenage funeka igqoke into engaka ngoba iteenage igqoke into engaka seligqoke ibhulukwe ngesitayela sanibonani phela sanibonani befundisi nabantu aba befundisi vele bayayenza le doti le
Sanibonani lo ndawo. Amen. Bagqoka izinto ezingaka ne. Bese bafaka lamakawusadeki. Ngamanye amagama bagqoka amabhruko naba ngesitayela naphakathi kwethu. Sanibonani makholwa? Amen. Bona basizophaphamisana ukuthi amanyala siwayeka awafuneki la endlini. La endlini awafuneki amanyala la endlini. Lezo le asembule khona. Bakhona basingena ngekeke ezingakanyanyana la. Siyofuna kwashumela manje banisibhala amehlo sileke ukuthi ezoluntu manje. Bathi uyabona bavula amathanga abantu manje kwenze njani? Hayi la ekhaya. Elezezwa abantwana bethu. Ake alikho teenage esilande ngebhakini. La ngena labamnyama. La uyazosigqokela amanyala la. Onke lama teenage lamanyala awana ekhaya sanwe la ekhaya. Sanibonani phela. Amen. Injalo asinjalo. Njalo. Ngijani kodwa teenage esilandele ebhalweni idayisa umzimba le. Lapho gqoka amanyala la. Namanyala atholakala lapha abantwana bethu la sibazelela. Lokhu sishade la sithi siyabazi ukuthi isifundiso sebadla la nalo dade mara uNkulunkulu asibusisa ngomntwana. Ethi iBhayibheli isibuza abantwana bayisibusisa sivela kuNkulunkulu. Mara thina sishade la sinabantu abasha baleli sizokwenza imihlolo la nabantwana bethu. Uyaphenduka ke manje. Siyofuna abantu basishumele sihambe sihukeka ngenxa abantu abakavuka befundisi nabazalwane. Ngoba manje abantu abasingahukeki siqonda ngqo umfundisi usathi uthatha ipulpit la uyasidudula. Sanibonani phela. Amen. Sanibonani phela. Amen. Injalo. Ndimasilazi sizomncema ukuthi bazalwane siphendukeni. Mfunde verse 3. Kanti manje wasifanele sifihle phela. Amen. Amen. Phela thina sikhuluma njengembongo nekhathi esifubeni asikhola ufihla next la ngaphakathi. Funda verse 3. uJohn umpostoli. Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Phinda dadewethu. Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula njengokuba yena ehlambulukile. Chapter 3. Izo lesikhuluma ngokuphenduka la. Apostle. Uyaphendukwa la ekhaya. Yena ukusize ngalutho inkani. Ukulwa ngeke usize ngalutho. Sanibonani? Amen. Lethu sathwala umlomo usalwa uphapha mesihogweni. Sanibonani phela? Amen. Usathana ngendlela enza ngayo izinto manje. Wenzela ukuthi manje impela sibe yisonto manje. Sibe ngegama ukuthi basibandla kaJesu. Ngoba manje sinanhlaya ngoNkulunkulu wethu uhlelo uvulile amehlo yabuka. uNkulunkulu wethu uyasithanda. Silaba zana ngumusa la. Afanelanga sizophila intando yethu la ngaphakathi. Silanga phakathi la. Lendlu lesikuye baza inomnikazi wayo uyayibusa. Ufuna bonke abakhe baphile ngendlela athanda ngayo yena. Hayi ngendlela ethandwa upastor, hayi ngendlela ethandwa ngumfundisi, kodwa ethandwa uye. Sanibonani phela bakhona. Lapho asinengani lapho nesisiyatshelana ukuthi umnikazi wale ndawo ufuna siphile so. Amen phela bakhona. Lithi iBhayibheli bonke abanelo themba bayasihlangulula. Bonke. Inkinga manje isakutshela unalo yini ithemba. ElinguJesu likhona kuwe yini? Kodwa lithi verse bonke abanelo themba bazalwane bayasihlambulula. Yini ukusihlambulula? Lo muntu uyazisho yena ukuthi phela mina eyami ibhalile bafika la. Kunezinto ezihamba ziyanuka ezinqamathemba. Usho yena uyahlambuluka. Lokho kukuye singakwaziyo thina. Okunye kwakhona siyabona. Okunye sibona uNkulunkulu uyabona. Kodwa iBhayibheli bonke abanelo themba, nethi abanelo themba bayasihlambulula bazalwane. Njengoba izolo ekhulunywa ngendaba yokuphenduka, ukuthi manje basingaphenduki bazalwane, uNkulunkulu uthi uzokusibulala.
So funeka abantwana bakaNkulunkulu manje abazawuphumela obala manje avele obala makuyimi kahle ngifanele ukuthi ngihlambuluke makuyimi kahle ngifanelanga ukuba la ngendlela ngingafanele ngilungise izindlela zami laba banethemba bazombona uJesu. Sanibonani phela lenkonzo yenziwa noma ubani uyayizwa mos ingathi ne-apartheid phakathi ithi bonke abanelo themba manje sengathi phakathi kwethu siphila nabantu abangayazi ukuthi ehleki baphethe nkolobani ehleki bayaphi ehleki bangobani la phakathi kwethu. Sanibonani phela sanibonani majaha Lela phansi isidakwa lela phansi khokho amabhuka khona amageyi ngiyabona amabhuka amageyi ela amabhuka sawathola phakathi kwethu la amageyi omunye usithengele eVengeni omunye uthengele utatakhe ubaba kanjani ina ndoda mara yegeyi mara university esiphume ezweni mara bona banelokungena ende lona izwe kufanele ifunde kithi impilo yokwesaba uNkulunkulu ifunde kithi impilo yokuhlola uNkulunkulu nokumkhonza ifunde ukuthi indlela yokuphila izwe mara thina ngoba asinalo ukuthi siphethe inkosi yaphi sifuna lokuthina sifuna ukukopa kulo izwe si-adopte izinto zezwe le sizilethela ngaphakathi kodwa iBhayibhile bonke abanelo themba bayasihlambulula abazalwane lapha ngaphandle kwenakele sibona abafana bakhona bafaka amajina kamapisi bangaka balengisa amabhande amenini bakhona umoya olapha ngaphandle bazalwane ameni phela ende lo moya ungenile ulaphakathi kwendlu kababa ulaphakathi kwethu. Kodwa iBhayibhile bonke abanelo themba bayazihlambulula esinye sezinto sivulelwe ngamadoda sinangaphakathi uma zikhahlelwa yilaba langaphakathi besikhiphela ngaphandle ezinto ayaphakama amadoda ame ngaphambili anquma abantu ende lokuthi akasenzi ukuthi anqume umuntu inkinga yakhe manje isuka lapha ekamereni athakathi inkinga ngoyini baba makasimfundisi kunezinto ezifana zitshentshela befundisi langa phakathi endlini kaNkulunkulu ende kuyonaka ungakuthi ziyakhahlela ezinto befundisi bakhona bayalwa kanti babala kanti besifakwe yini kulo mnyango yini. Sanibonani makhehla sanibonani makhehla angisho ukuthi ninjalo befundisi mara wena ninjalo sanibonani bomama asiya singena zahlala ngezipho laphakathi sandaba sabalempala inkinga abantu ababili ameni phela bakhona bona manje silapha sekhaya asizange uzohlekisa nawe asizange uzokukhosa asizange uzokukhuluma kodwa siselika yodwa ukuthi mina nawe akasibuyele kuye sihlambulule ngoba abanye phakathi kwetane ngisikhuluma bayazazi singene ngabo kunjalo. Sanibonani phela bonke abanelo themba basihlambulula bonke abanelo themba sanibonani laba phakathi kwethu bakhona abajolayo phakathi kwethu bayahamba bawunqamisa babuya phakathi kwethu bazohlabelela nathi ngithi bayinqamisa phakathi kwethu bakhona phakathi kwethu abanopompi babo abalana phakathi. Sanibonani phela makhona kodwa manje uNkulunkulu sinika isithuko abazalwane nokuthi sonke sivume izono zethu nalezi wena kubafa masibona uJehova uyazibona. Sanibonani phela amen phela amen umnandi ukhona manje nasiyela amapilisi labo straight uyamthanda
abantu bathi mpilo wow ayibuyela emuva lento hayi la ekhaya uma usathi usakholwa mara baphuma phakathi kwethu labantwana befika amakwayikwayi angaka befaka iy'kete ezingaka sithula sithi tu bebakujoyisile apha ngaphambili namanyalo ungakwenzakalani uthi usibele umuntu yahlelo athi nalokho amanani vele kwesikhathi uhlale evoseshelela Hawu Nkosi yami. Mara mina thinking abazalwane balithi iBhayibhile phela umoya kaNkulunkulu uyasifundisa lithi usifundisa konke bathi umbuzo uyi-1 lamanyala ngene njani kulo muntu uma ethi unomoya bonke abantu abathemba basihlambulula. Amen. Haleluya. Amen. Sanibonani. Amen. Laba khona abaphemile la abotata bakhona bayabazi ukuthi umkami uphemile mara bathulile abatata. Sanibonani. Amen. Abanye phakathi kwabo baneziketi zasemsebenzini. Ayibo sanibonani phela. Amen. Ngithi baneziketi zakuphi? Nasemsebenzini. Emsebenzini. Irobho lithi ligcina ngesondo la. Monday makafika libekwangana ngasebheki kuphi. Unezibhezela zakhona namagusha khona. Kukhuluma njalo ukuza umlethe lapho sifundisa khona nayo sisi lo. Nami khona nayo Mbiwa. Kwakungizile mshumayela lapha emngcwabeni. Ndikhahlelwa ngamanyala khahlela isondo lakho. Makathi papa manje unaye office ufanele sisi. Athi kanti ninaye yini usimangeni? Hawu Nkosi yami. Ya. Sanibonani phela bakholwa. Amen. Kwathi iBhayibhile bonke bazalwane nothemba bayasihlambulula. Fanele bazasihlambulule kube ngulona noyasho athi no mina ngonakele mina ngendlela enkingayo akufanele ukuba phambi kwale bandla hayi kwasithi ukile izinto kufuneka bazovuma abazowuhlambuluka ungekahlambuluki uJehova uzokubulala. Amen. Yo. Bonke aba lethe Njalo. Ayasihlambulula impela. Ayalahla izono nemithwalo. Nakho babambezelayo. Ukubana sekhala siphethe indaba yodwa siphethe ubungcwele endlini kababa. Lalela mntana sekhaya zilongo sakholwa ngenkani zilongo usalandela abazali bakho zilongo usalandela umyeni zilongo usalandela umama. Lalela mntana sekhaya zilongo langaphakathi ulandela imishado. Lalela mntana sekhaya angeke ufike ekhaya. Lalela mntana sekhaya angeke ubuzwe ubumnandi balela uvangeli kodwa bonke abafuna lobumnandi bayahlambulula. Amen. Bayahlambulula. Amen. Kunabanye bakhona amadinga phakathi kwethu namakhola phakathi kwethu ekhaya simakhola emphakathini simakhola ngendlela abaziwa ngayo ngomakhelwane babo. Uma sifika sishumayela abayizwi abalindi. Yeah. Madoda sanibonani. Amen. Bonke abanenothemba basihlambulula sihlobo sami esithandekayo. Umntana sekaba ngaba kuhle mina nawe umntana sekhaya. Siyahlambuluka mina sekhaya silahle zonke lezi zinto. Amen bantwana basekhaya. Amen. Bakuya sikhwathile kuphikiswana abantwana basekhaya. Isports sahlukane phakathi. Nethi ngenxa yomntwana wabazalwana olanga phakathi angafuni kwenziswi. Ngenxa yomntwana omzalwana olanga phakathi. Lalela sihlobo sami esithandekayo ongafuni ukholwa kahle olwela ukufaka izwi langaphakathi lahlukane phakathi bandla. Abanye baze bahlubuka babuyele ebharini abanye baze babuyele esontweni bathi suka ikho lento
Siyawabona. Ithi la isona. Nomkhona zangu benasithelo lo. Amakhona namhlanje wanasithelo. Awabanda washisa umdoko into ongayazi. Ngaba into engahleki amen phela amakhona. Bala bathi uNkulunkulu uyasilenga abazalwane ukuthi manje siphenduke ezonweni zethu. Kulamanyala ethu afihlakele siphenduke sihlambulule amen phela amakhona. Sihlambulule abantwana basekhaya. Beka umonakalo ngabo khona ngaphakathi endlini. Beka uyavuselelweni. Ngathi usepathini. Kuze bengona nasepathini. Ngoephathini mangaba ukhala uBrenda uthola zonke letawu zisaka zonke ethendeni. Asikho ngathola sisaka ngaphandle. Nozimila ngaphandle siyesimena siphethe ibhesi angasho uBrenda asiye mamkuphosa uthola isithuka sakhona ngale sishona zazi notata wakhona wamagwebo eshona zazi kuhanjwa ngale nto eshona ethendeni. Mara yeki kaNkulunkulu siyabuyisa ahluko la ubathola behlele ezimotweni. Baba bathola behlele yuka namafana lapha ngaphandle. Impisi zala ekhaya. Nkosi yami. Akakhathi mntana basila lapha juluka bamanzi nje bambuka nje njengesilimu wathola bambele ngomunwe ngaphakathi umangele kasesibethele ipivangeli namhlanje. Sanibonani phela? Amen. Sanibonani? Amen. Sanibonani ngomama? Amen. Sanibonani phela? Amen. Bamlandeleni le. Ungasababuzi nabandazi la le. Yebo nto yodwa bangilandela ngebhani. Kada siyanusa uphethe ivangeli lakudala. Vele lakudala. Haleluya. Oh yes. Vele lakudala vele. Yeah. Ivangeli laIsrael. Oh yes. Ivangeli laboThamar. Lithi Bible bhokisi lezinemkhoneni. Begqoka barobhamali. Lithi Bible losizeke egqoka nayo. Kungendlela begqoka ngayo basebukhosini. Amen phela abantwana basekhaya. Siyashisa singasemkhosini phela cha. Ubukhosi wasesizweni. Amen. Siyabakala phakathi kwamasabhuza ababekase bakhofa phakathi. Siyabakala phakathi kwabetheza bathaba. Kanti Kristu basebukhosini. Siyabakala njani manje? Ngoba phela umbuso esuphethe umbuso engaphezu kwemibuso yonke lo. Lo mbuso ukhona ulongisinsizwa man. Kuphuma insangu kuphuma ibhara lensizwa. Ilahla amateki ilahla amatracksuit igqoke kahle lensizwa. Amen. Amen. Uthoni khona la bedrobini. Ngetracksuit ongayazi ukuthi eteki yini ibishabu yini letho. Ihleli la. Ihleli la bakahamba ngathi uphethe iphilisi. Change ayebani ngiboni bantalini. Yithi mina manje lobrata lo. Ufake itracksuit yenye manje. Ihleli itracksuit ihamba nentesi thoza ngezingane. Bakahamba ngathi uziphilisi lapho. Amen. Umthwala ngaphambi kwesifasi ngamasuta alamashota ngaka. Amasuta alamashota ngaka. Impampa yonke impitsile la into yomuntu lo. Umoya kaluntu mawugeli uyahlabalela umswana phambili lomuntu. Hawu Nkosi yami. Yeah. Kanti liyaphi ivesi elithi bonke abahlabela uJehova bafaka umhlabele ngobungcwele. Basibayi banetyala bonke phakathi kwethu abayisisebenzi la basebenze ngempila njengabanye beshumela ngenzondo befundisa ngenzondo bethandazela abadla ngenzondo bayeqala laba bantu ngoba bonke bethu umsebenzi wenkosi babahlambulule. Umfundisi uqobo lwakhe uma lathi igila lakhona fanele eme. Athi ngenani madoda khona into abasafuna ukulungisa. Sanibonani phela? Amen. Akazotshela thina umfundisi ukuthi kuyaphenduka kanti yena akaphenduki.
Isona phela lo le. Fona sibonise yena ukuthi uyaphenduka. Basimnetha phenduka. Uma benza iphutha phakathi kwale badla. Phela sibadala basingaka abanye bethu la ngaphakathi. Ngumfanyana mina abantu abadala la. Abanye banokuqonda phakathi. Bayenza baberodwa. Uma ngabe kuyakutshekile funa kahlali phela badla. Ubadala yabo ngobeka Jehova. Emaphambi kwebadla athi qolana abantwana basekhaya. Akubona imali. Abanye lizona ukukhula. Silonga amadoda angafuni. Usakhomphozela. Silonga ngafuna amadoda. Akuhlamba fola kahle. Kithi mina abasathanisti asasa udlalela phakathi kwethu. Ama-fellowshippers asasa udlalela la. Ngoba amadoda afulile. Amabhuka sibhekane. Sikhulele njabuluka endlini kababa. Awukhathaniseki ubani okhona phakathi kwethu. Kodwa kufanele akuhlambuluke. Ukuthi abantu akazange iholahle. Sanibonani. Amen. Madoda amakhulu. Hallelujah. Sanibonani. Amen. Sanibonani phela. Amen. Empuwa zahlala emuva nento yasiqashile. Sanibonani. Amen. Sanibonani madoda. Amen. Jesus. Kuyahlatshulwa. Jesus. Bonke abantu lethemba basihlambulula impela. Uthini wena manje? Konakele kangaka. Hallelujah manje. Sanibonani ekhaya. Kuyahlatshulwa kwabosisi. Ukuthi lo David sakakhona ngaphakathi enhlizweni yakhe. Njalo phakathi kwendlela WhatsApp banye naye. Siyaphushela WhatsApp. Soyithusa sisenzinto yethu la. Sikhona phakathi kwenu. Elasethembe kwenu. Siyafunwa. Amen. Sanibonani phela. Amen. Simoyeni ke. Sanibonani phela. Amen. Sekhaya. Ngumxhosa ngemvelo. Khona ngokuvakela eyachoda. Lapho khipha ukhoza engqondweni yami. Lapho khoza kukho la. Amen. Alimele ngokuqila ukukhoza. Into engahlangana ukuphakama nevakeli kahle lemini lishonthele. Ngoba into azange idivakele ehlahlanhlanza zonke izinto. Amen. Mina ngiyamncala mina umzangazi manje ozabonumenzela ukungalana manje. Umzaba benza iphutha. Mina ngilezi iphutha lokuthi mina manje ngimemlomzelwane. Ngiyoclaima lapho ukuthi ubani akasangikhere ngimncala kulethu mzalwane. Ngoba nokumgeka ushone ngalo zimpatha ngalibandi ikwefushi. Usilo boleko. Ngoba nomuntu labafanele ukuvumika la bathuleke ukuthele ngesanga kimi. Inkinga ivese ithe uma ufanye ngabe uhlisa kuye akanga yakufundisa. Kodwa ngenxa yabantu abafihla abanyala abo uma ngabe moto ngabe moshile bagijima ukali yakufundisa. Abantu abangena verse abalaphakathi kwethu. Thosa abafundisi into engekho lapho umthwalo ngekho. Athanda phambi abantu bazamsela nomzalwane manje yami ngeke umfundisi lithe ngekuye. Naye umfundisi mangabe umuntu wempi kunathi yahlulele kahle athe ndoda uyala kumbiwa akayisho athi ulisesela. Ngaphamisa sabe ubizelwane umbiwa ngona umuntu onenkinga akanenkinga lo. Bonke abantu abathemba basihlambulule. Ukholwa njani eVetbank? Indawo nendawo inomoya wayo. Awubanjwa umoya weVetbank. Awubanjwa weVetbank. Yeah. Oh Jesus. Indawo nendawo inomoya wayo. Yeah. Amakwekwe ngalethafula. Nale usibona ukuthi sinenkinga la ngaphakathi kwebala. Siyaba nedumbu la. Yeah. Idumbu. Uyazi ababana abathatha. Bawathatha kwingwala. Ezidayisini siziba lapha eTV. Ku TVE.
Uila phaya. From hotel uila phaya. Uzoyithola ngisho. Uzazi ngathi ngiyahamba ngibona kwamnyama ngisithi. Ngamathanga. Befana bayiphaya. Befaki besinga. Ngoba lapha kanti kodwa umoya uthathele lebhodi. Kanti yakho uyayikhahlela lento. Amen. Sanibonani. Amen. Bonke abantu abathemba bazihlambulule. Ufihleni la ngaphakathi kwakho. Ufihleni la ngaphakathi kwakho. Ufihleni lengaka. Wathi ukuthela kangaka yini inkinga yakho? Nalani bazana uNkulunkulu uyasibona. Kanti amzwanga uDavid yini? Uthi Jehova wena uhlala ekhaya ezulwini. Uthi iso lakho liyabona. Uthi umuntu angakuzimela kuphi uJehova. Ngoba lakho emehlo libona ezulwini. Uthi liyabona la emhlabeni imehlo lakho. Athi ngaphansi komhlaba iso likaJehova liyabona. Athi umuntu angakuzimela kuphi uJehova. Ucabanga ukuthi uzokwenza lamanyala akho la ngaphakathi uphumelele yini? Amen. Sanibonani. Amen. uDavid asemfundeni 51. Bonke abanethembe ngabo asihlambulula impela izono enthayo ayakhongo mamezelayo amahubo kubekeka kubekeka kuhlabelele safikela mfesi mfesi Nethembe njalo ayasihlambulula impela ayalahla izono nemithwalo nakho okubambiselayo sisendleleni kukhulumeka ngalehlobo siyaphapanyiswa ngenxa yokuthi abendlela abanye phakathi kwethu banele bazalwane bakhona abantwana benkosi abangene kamnandi ngalamnyango beyizwile lento kodwa nethi bafika la ngaphakathi bafika phambi kwesibulala wafika nomoya wababamba ameni bakhona abanye bayiqale kahle indlela kodwa ngenxa yokuthi bandlela bazalwane lesikhuluma ngazo zababamba ameni bakhona abanye zingababambi kodwa usathane usasifakile engqondweni yakho sabantu abazibhala bayaphula kodwa sila ukuthi inkosi sisize bazalwane sisandleleni bantwana basekhaya inkulu into esibhekene nayo ngoba konke lokho kwenzakalayo akwenzakali ngoba singakholwa kodwa kunesitha esibhekene naso. Amen. Kunjani? Umlinde le ncwadi kaJohana lesobuyela kule ncwadi mfunde lo verse 10 chapter 51 verse 10. uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahle ebusweni bakho ungangamuki umoya wakho ongcwele. Mali buyela lapha ngasehla kancane ku10 lona buyela pha ku8 kancane kodwa indaba epha ku10 awubuyele pha ku8 kancane ngasemuva Ngizwise intokozo nenjabulo ukuze ethabe amathambo owachobozile. uDavid la ubhekene nenkinga yokuthi bathi uDavid waba neproblem yokuthi uJehova embusise ngakho konke yewes wamgcoba ukuthi ahole isizwe sikaIsrayeli kodwa uDavid waba nenhliziyo waba nesono soba nenhliziyo ende lokuthi manje lithi iBhayibheli wangenela unkosikazi kaOliya ekuphela kwakhe nenqwaba yena
uyabhesa ke manje ukuthi ngenxa lesosono leso kwenze ukuthi ngaphakathi kwakhe injabulo yobumnandi oxhumana noNkulunkulu angaseyizwe. Manje uyavuma manje izono zakhe uyahlambulula uDavide. Okukuthi lalela nto phakathi kwethu sinezigulane ezingaka zamadoda, sinezigulane ezingaka seyinsizwa. Inkinga ingesizono bazalwane. Amen phela makhona. Ngoba phela uDavide uzawusola amazwi ku-36 lapha. Uthi isono sendlela enhliziyweni yomuntu. Uthi lesisono siyamngolela umuntu. Lalela-ke, uma simngolela lesono simenze lo muntu ukuthi uJehova angamesaba. Kungekho phakathi kwethu sinabantu abangamesaba uNkulunkulu. Benza izinto ngenkani. Noba uJehova sekhulumile baphaka ababele ngespeech. Wayinkinga ngobalahlekelwe kumesaba. Inkinga sisona singaphakathi kwabo. Uthi manje uDavide abuyisela injabulo kimi. Okukuthi bakhona phakathi kwethu abangenayo injabulo laphakathi kwethu. Inkinga manje ilezinto uSathane athwala phakathi kwabo. Uthi buyisela injabulo. Amen. Yena yasamehlo balakana injabulo. Baba mina bathubi yakho. Mana wena injabulo yini? Sanibonani phela bakhona. Amen. Sanibonani. Amen. Amen phela. Amen. Uthi buyisela injabulo kubika phakathi. uNkulunkulu ngiyayela bala ukuthi kuJeremiya 4 iverse ka-15 uthi Jerusalem kuyawusebenzini na ukhaya enhliziyweni yakho ukhaya ububi enhliziyweni yakho na kuyawusebenzini ukhaya ukonakala enhliziyweni yakho Jerusalem uthi sihlambulule Jerusalem ngamanye amagama kufuneka basokuhlambulula. Amen. Uma ngabe sangethi ingahlambulula kuzobhala ingwaja le-hyphen ahlubuka namhlanje kusasa unguye loseclinic kuya nomuntu kuphi uma bahlabela isona inyaka senkulunkulu phakathi kwethu uzohluka namhlanje sibona namhlanje uzombona edrophini ehlanye ephondo kabhojana njani wabona ukuba anasizo umuntu angasesinathi izinto ezakwenzekala phakathi kwethu uma uNkulunkulu engekho phakathi kwethu. Kodwa ukuthi afike buyisele injabulo kimi ngaphakathi. Ugcina nini ukuzwela injabulo yentokozo yesikholo? Isimo sakho sisafana yini nesimo sokuqala na? Uhlezi phansi. Sisafana yini? Inkinga manje ubonakala bazalwane. Kodwa manje kufuneka bazofuna izono sakho. Uthi uDavide Jehova dala inhliziyo yakhe ngaphakathi kwami. Amen. Kufuneka bazofuma bathi Nkosi tigese udala lenhliziyo yakhe ngaphakathi inhliziyo yonakala uthi dala inhliziyo yakhe ngaphakathi kwami. Amen. Zilokhu usenenhliziyo yobundebele ke kuyendawo. Usenenhliziyo yobuzulu kuyendawo. Usenenhliziyo yobuXhosa kuyendawo. Ngoba inhliziyo yobuXhosa nesithetha sakho. Abanye bacekela phansi abanye ayibezo abanye abezo. Mayithanda ukuzona iyazona inhliziyo yobuXhosa leyo. Mayithanda iyathanda ithanda ukuzenzisa. Mayithanda ufihla ubufika buyabufihla inhliziyo yobuXhosa leyo. Mayithanda ukubaphiqanisa bahlangane ngenhloko iyabaphiqanisa bahlenze ngenhloko yonile ngekhorus inhliziyo yobuXhosa. Kodwa manje kufuneka bazovuma bathi Jehova dala inhliziyo yakhe ngaphakathi kwami. Sanibonani phela. Amen. Bona balela thema basihlambulule. Amen. Siyabona yini umonakalo ngani? Mfundi kubekeke. Lo 10 nikucela baku12. Siyabuyela emathini emuva. Ya ikasamliyana khona amthanda ukuthi izandla zami zihlale phansi size siphothe ngamathala. Sanibonani? Amen. 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 Amen phela. Amen. Ake sihlambulule. Jwale into bazalela ebandleni esikolo. Ngemvelo. Akuphana imvela imfundisi. Yeah. Umntwana oyintombazana wesifazane akuvumelekanga anxibe into engaka. Ngemvelo engenajesu engenaniksi umuntu wezinyanya amadlozi umthwele faka i-uniform engaka wamadlozi kanti uma kaNkulunkulu ohlulwa ngamadlozi yini kangaka
uthola umzona sikholwana ufaka uniform engaka uhlulakala ukugoba uphuma kwakho gogo uphuma kwakho mama umbukile futhi ulanda zawu usikho uNkulunkulu dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami ungangilahle ebusweni bakho ungangabuki umoya wakho oyingcwele yawe izinkinga uthi inhliziyo engaphakathi kwami ungamuthi umoya wakho bantwana basekhaya la ngaphandle komoya kaNkulunkulu esiyendawo kuzogcwala ifebe phakathi kwethu umonakalo wonke kuzogcwala nokuhlubula amadimoni lalela phela uIsrayeli wayethi bakubanjwa leJesi leyo yesivumelwano nethi yathunjwa uIsrayeli impi yonke yayinqoba impi why ngoba ubukhosi kaNkulunkulu babukule Jesi yesivumelwano amen phela makhona kungaba amanye amakhosikazi uma ngaba sayithunjwe leJesi lithi Bible amakhosikazi lenkosikazi uma itshela yavela yajangaleshwa laphansi ithi sometime yatethe into umakoti ithi Bible makathi qina usithwele ikwebe qina ithi Bible wathula sangasolutho bathi bakhona uzokhuluma sangakhulume kodwa mazoqala uvule umlonyeni wakhe wathi ikhaphoti ikathethe ukuthi udumo nimkile endlini kaJehova abeni phela makholwa kungakho namhlanje phakathi kwethu kunathi sikhale amanyala ngenayo mana thina siyathokoza sishaye isandla sithi badla yathuthuka kukonakele kanje sanibonani phela Amen. uyela kuJohana siyothandaza bonke abantwana theba bazihlambulula umntwana sekhaya ngithi mina leso for masibona siyabona leso for masibona siyabona mfowethu sifuna ukuthandaza nawe mama waphendula ukuthi zokufa uyaziwa la usilwi la uyaziwa wena ulawuleki yazi umuntu wakho angalawuleki manje senqunyiwe afostenza umsebenzi ngenkani senqunyiwe inkinga sandele nguwe ubonaka lokwadelela lo muntu ngoba lo moya kaNkulunkulu ngendlela othobeke ngawo noma sowumunyana into engekho ngoba unomoya kaNkulunkulu uzoba phansi Hallelujah. bathi ufebe ungazange ufebe uthoba phansi uNkulunkulu ithuba Amen. ngoba kwasihamba nabantu abanakele izinto basilela ngokwabo ngoba inkinga abanaNkulunkulu ngaphakathi bana kufuneka bazohlambuluka ethi Bible bonke abanalothemba kubeka vele ufuna uthi uhambe ngifuna ukuverse 10 kwaye ku9 asaba akusheshe bonke abanalolethemba bayazihlambulula njengoba yena ehlambulukile bonke abenza isono bayeka nomthetho lalela bonke abanalothemba bayazihlambulula njengoba nokhethe kanjani ehlambulukile inkinga lokhethe simkhonzana uhlambulukile kungathi Bible bona baphathi igama lakhe bathethe kuso sonke isono asambe lithi owayikumntu ophula owenzani sisi waphula bonke abenza isono bayeka nomthetho ngokuba isono singukweqa umthetho ngamanye amagama kungenzekani inkinga laphakathi kwethu kube namadoda la ngaphakathi kwethu esaqila umthetho aphethe izinto zawo amene phela makhoda alanga phakathi kwethu afukabile njengehamba aphethe izinto zawo kunomoya sowabaphi alaphakathi kwethu kwenzakala kube namadoda amakhosikazi abelanga phakathi kwethu asadlisiwe lezinto azimumethile lithi kodwa iBhayibheli ukwaphula umthetho okanye isono ukwaphula umthetho ngabanye bagaba kwakhona ngaphakathi kwendlu kaNkulunkulu sikhinde kanye nawo bangawaliyazi ukuthi wena awusinathi kubekela senazi ukuthi yena wabonakaliswa ukuze asuse izono akukho sono kuye ya lowo ohlala kuye aboni lalela leli limro kancane leli
lithi uJesu weza ukuzochitha imisebenzi kaSathane. Weza uzochitha imisebenzi kaSathane. Umbuzo uthi wena ngoba manje kwasalo sibambile uzifumbathiwe uphi lo Jesu lo? Ngoba abanye abantu kunezinto abazifihile emakhaya bahle nazo. Haleluya. Amen. Amakholo owakhuluma ngawo uDavid. Lalela, lithi umntwana kaNkulunkulu yena kanokuhlalela ukona. Ngamanye amagama azalwa, uma ngabakhona phakathi kwethu, ahlalele ukwenza into uJehova mkuzo ayenze ngekhaya. Ngamanye amagama lo muntu akasinda thina sona ekhaya. Akusona kaNkulunkulu ngokabani. Asaba. Lowo ohlala kuye aboni. Lowo owonayo akakhonanga futhi akamazi. Sanibonani phela. Amen. 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 Asenzeni so. Abajabulile phela. Amen. Abajabula ungenzi sonke uzobuzwa ngesuku lomgcina phela. Kanti umzangu bathe uthi. Amen. Uthi bona abantu bazilanda ngamazwi akho emlonyeni wakho. Yonke into eyenza uzozilanda mfowethu. Amen. Siyabona. Amen. Abantu abahlala ukona. Wena wahlala libangikhuzwayo kwenze njani? Wahlala uba noma wemphusi la ngaphakathi. Imphusi ikhuzwa umlilo lento yangenkani lento. Yini inkinga yakho? Wena uthi bakaJesu abantu abahlalela ukona la ngaphakathi. Lithi awana ngokaSathane. Awona phela abantwana basekhaya. Ngamanye amagama angazuvuma ukuhlambuluka. Ngamanye amagama uyasayina emilibalele. Ukuthi mina ngokaSathane mina ngeke ngavuma ukuphenduka noma ngakhuluma kanjalo uJehova kodwa abanye baba abasekhaya bayakhala kuye bathi Nkosi bakuyimi ngisehluleki abanandaba bafundisile abanandaba babasele abanandaba bahlabelela abanandaba bathandazele baphila abanandaba banikele abanandaba bayasiwa kodwa Nkosi ngimi sehluleki. Yes. Abanendlu kababa bonke abanethemba asihlamba injani inkolo yakho? Uthini umoya wakho? Uthini umoya wakho? Amen. Amen. Uthini unembeza wakho? Ngicela sekhaya ngicela ungavumi ukuthi uSathane akwenze nopopi. Sanibonani? Amen. 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 Ungavumi uSathane akwenze nopopi Yesu. Okungcono ngona uvume unopopi kaJesu. Akubambe ngomlenze uJesu akubhekise ngenhloko esazi ngoba ekliye. Bekungcono lokho. Amen. Amen phela amakhulu. Amen. uNkulunkulu uyayithanda inkonzo yenhlambuluko. Lapha encwadini kaJohana umvangeli chapter 13 mawuzofunda from verse 6 uJesu lapha ethi iBhayibhile wakhipha ingubo yakhe ayombethe ngaphezulu. Uyazwa mzalwane? Wayithatha le ngubo le wayibeka lapha wathatha ithawela ithi iBhayibhile walibhincela esinqeni wasehlamba isinyawo sabefundisi bakhe okuwukuthi ukusikhombisa inkonzo yokwamukela izindwendwe ameni phela makhona ngalesikhathi enza lenkonzo uJesu uma iqhubekeke uJesu lenkonzo isibonisa levesi isibonisa izinto esu-3 usibonisa manje inkonzo yokuthobeka ameni bantwana basekhaya. Lalela uma iqhubekeka usibonisa inkonzo yenhlambuluko akuwukuthi uNkulunkulu uyayithanda inkonzo yenhlambuluko uyabathanda abahlambulukayo kungakho uyasethembisa uma thina sivuma ukuhlambuluka ithi iBhayibhile uzakusigeza asihlambulule bazalwana izono zethu liba sibofu lithi uzohlamba sibe mhlophe kwa njengekhwa ithi yena wethembekile uJehova uma thina sethembekile mntana sekhaya bekukuhle kunokuthi wethembeke befundisi wethembeke kule lwandla wethembeke emphakathini kodwa wethembeke ukaJehova uJehova bekukuhle mntana sekhaya ukuthi wethembeke kusomandla. Hallelujah. Amen. Wayenza uJesu lenkonzo wahlalela nikwenzele kwabanye. Siyothandaza. Abakabelusi bazowiswa. Encane iyawazi umfundi. Ayidingi ubelusi. Nethencane ubonela kancane.
abaningi uswele kufuleke. Angeke sibiza kanjalo khona sibiza bayethi. Kwasikhuluma nabantu abanomoya. Abathi ngale sikhathi ukhulunya nomoya uyamvula ngaphakathi. Okuthenga impela uJehova usangithanda. uJehova uthitha mina ingathi uvakathi. Yini lona ufuna ukuya ekhaya? Masame sothanda. Lali thu. Bonke aba hlabelela. Abeza bathi Nkosi.